Yo, Mr. Boy. Wimwaga muthikirire na mwiroreri wa Miaki na Membe TV ngwiraga niho mucie wigue wi mucie nigutikania nani ati Karen Nyamo kana Senator Karen agikoragwo role model wa andu aingi muno ni thutha wake gupost video iho agikina rwimbo rwiho rwa Zuchu mali yako ishaliwa karari ga gwitema no tuge karari ga gutema u kana kararo ngauririo u riu andu niki makoma kwihuriria maundu kuringana na uria marakiona amwe ikona fan base nene muno mwena wa TikTok thaka gupost video ino riu andu mokiriire muno na njira nene tono ngiha gutota Karina auga my role model mimi hata wakuseme mangapi na kupenda bure something cooking from 001 ni hinda riria rakiri muno uria wa mabatha ngiuka kuga atiriri I love this girl roho safi beautiful gasheri ni thutha waku uria ngukwiraga hana ikoragwo na timu igiri no tima Karen Nyamo ona ndiko etigitwo na thutha after area gwitwo nothing but prayer makoma magifuatite bado na njira nene muno tona ngikauga atiriri we know you from behind tona akiriga ship kega muno ngocirio ni arakiuga atia ni fununu cirakiriho thutha wa kuga ati ni magitiganite na Bwana Samido na kumania hau bica kana video yothe citionekana me hamwe kana gafununu o gothe ati makire mwena umwe na Samido undu makihuriria maundu manene muno ungikauga haha ishariwa carries the day good night ni thutha wa Karen kuonekana mena Joho bicangi mahuritwo hau na Joho ngwiciria uyu ni ararongoreria muno ukiuga atia ta Miaki na Membe na twakiumagara